هر جبای گوتوبیجا که بهتر لسر جبینا ایرویا پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه قوت ده حکومت دمکی راگهنن ها برز عماد برهوان دام دسته گشتی پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه لگرمنا برز عماد دم باش اگر ته بحثا هورگولیان جبینا ایروب که کو دست بکریو گوری زانیاریان حتی کن هاجی بردوامه اجتهادی کردن کارنامه یاوی جبینه وچبه دنباش جبوكا جبت شباني اركي جالاكس باس دسبيك ايرو جباتا جشتي هفانيان الاشخانية سوري تشيلو حتى دورة بناوي شهداء ادلب وحمار بله ايرو جيكا جشتي تايبتي تنظيمي جبو اجتماعي بترسل مشروع تشكيل حكومة مؤقت بتكليف بود دفاع شو به عبد الرحمن مصطفى بتشكيل بحكومته. بله. نابي حتى وزير طرح بون أنا جفاتي بنا حر وزيرة سيفيري ومشروعي جبو وزارتاوي بيشكيشي جواتا قشتي دكن ودور تصويت اللي صار بيبي كي جاني صفته ورده او وزير يعني دست نشان بده باشا جوان هر حرت وزيرن كنت بحث كر چند وزير كردن جناب حرت وزيره يك وزير كردي وزارة إدارة محلي وخدمة جزاري خدمات يعني مع مستشار محمد سعيد سليمان أو مهندسة خلقي عفرينه سربكي جاء علي بيع سربكي بيع أنا كسا بجدارية حكومة دبكي أنا بفرمي أو مع مستشار محمد سعيد أو نا مرشحي أنا كسية وقت كسكي تكنوقات كسكي كردي العفرينة أنا موجود كاردكي ده أنجمنا محلية عفرين ده كاردكي وبيجن كشتكجي رازين شكاري شكاوي يعني باش تخازم تبحث على چند بكي أنا كسا حتى شرا ديكي و بجدارية ده بحكومة دمكي دبكي و بلو بوستان ورقريانا بله انجمن اجتماعی کردی براستی پشگیریا وی کسی دیگه و کسی که کردی کسی که تکنقات کار اداره و به وزارت بوده برای کی سربلندایی بودن انجمن جیگا وزارت ورنه گرتیم بس هنا بشتي تشكيلها بحكومته وجبري حكومته هذه وجبري وزيره هذا ومدراء عامين بفيجن لبني بشتي هذا يعني هنا وحصتنا هذا وفارا انجمني وكيد هذا اگر الگوری زانیاری انت بحر انجمن دوان پلو پوستان دا جگری وزیران و ریبرین گشتی و بچرنگی به امکار نو کار رجا حساب کن چند جسادی انا کسوی بجداری تدکو پلو پوست و جرابه فده امنكار بچند صدي بس انجمن يعني الكار بحكومه نهره وفشجير جيره وكار بك زيدي كسكي يعني بنابي انجمن الجسبخه خاصه سروقي حكومتها الدمكي صوت داعي اللي قال لك جاء انه اب حكومه انا بس بك حق وزيره بس هنا وهنا وزير دي الدور مرحله وزياده بدن ووعد داعي انجمن اجتماعي كردي وطارا واجد وزير النهضه هذا باشا جوينا هپیمانیان اجتماعی و چند روزه بردوام بکن و کارنامه ویا جوین جبلی راگاندن حکومت چیا؟ بله او جوات ما وقت حرجاری دو روزه بردوام بکن ایرو بهتر يعني سر راگاندن حکومت دمکی سر سکنین بهتر بالفرایی جبر اهمیه راگاندن به حکومت به قناغ من يمكن درن سبع بيتر سر وضع سياسي وميداني الوضع تايبات الادلبه والريف حما او تصعيد النظام وروسيا كرن المنطقه وبتجي سر او منطقه او له بيجي منطقه من شرق الفرات وتشيبه
قالك سباس جبوي بريز عماد برو عندما دستي قشتيها بيمانيان اجتماعية أوبوزيسيون سوريا كل قال من بي قالك سباس